Dicevo, è chiuso per ricreazione. Io pata druga vysite scenarialo. Jam tene njive të më përjeda mbilnare del drë 75. Dopo tavo sajane drë napër dopo 80. Të na solbe se të bilo se zgubën në vinkje anni 50 të bilo. Që në vinkje të doshlë drë anni 60, bëmë në zbara che. No, ta di cosa vuoi, rudo manino manio di se te rapso magari ni bilo vita i pritre dite se stesso non neanche sdo bile ti vis da bile sa bufer bint ta dite va stalo sdënjen se spravja se sdë no are me sdo vse pa. Tako dorvamo shtjele dyrja të një dhe të po vëdu me njem pur pano të uqonu dopo po ndia grena sol bësoj per reazione insomma. Quella che era la, che era la tendenza, insomma, nës që më rikida të branjenu, ecco, se trovavo stesso in area. Sa plesce, sa puje, sa romuni për nës, sa etc. Hanno zëdën pasa bëdnu, allora è molto coinvolgente per tutta la comunità per un tempo relativamente lungo, insomma. Ples, në të një plesh opsy, të një dhe këjt nuk sa se u qiko sa u trëk, anu drëko të së stë është me të opsy kë plesh ajo, të në rriq kë psake raza jemuj. Hanno pazzi me soccari se të rapsi relativamente të këtë popolazione, të kësa ju di, ma ples të coinvolgono pse kuk, të
Allora, pušuno se citaraj za pernate, dopo pernate, no dopo ne so, ko so bile te lepe giornate, che bilo sonce, hanno magari te bilo kupno, non so, di una te zelo pocaj tu, unzes citaraj, se divali tu citarale, hanno dopo magari parale dena gorica, ne, ta unesa čulo pa da zvis. Da je čuvičena citera. Pa so dojala pa da vvisno, magari dopo ne bo bili vdili žvečera, to uštirija, počnuli citera i tako, no malo po botu, da ko dopo se zbližnili bi pust, da so počnuli laže bi jude, ano nareja se vlikati in šome se spravili bi judino, pa počnuli oblečili, hanno tako dojali pustro, to se naralo da bi vliko. Allora, to che si capì, si è posciunato po' času, dopo vino već, dopo došel te velike puste, šame pustava na dejano i tako. Te na Gorici. Tako te na Gorici ne so se spravili, te na žlika, ano so bili pa karice te ravce. Cel pus se oblača z blakami, z pacote, z taki skrojano, ali biti, ki se veme zavrti. Ani več se te den tu, pustavo na deo se oblača te lepe oblačile i tu. Ano še lep, pa držim, šamo se vidi, se drovave, šte se. Nis se pa se misli da ma lei za koji tu, tako ta naša tradizione, allora ne se rokoparava magari tako. Je bilo, iskalo se zabe. No pa maškane šamo te na Gorici, ne sonjan, da dejo. Ni da je obranjeno pa i teze do moment. No pa se teravce, njen so pa otroci, kad se teraja. Je viď, Rudovino viď, pa za koji te se učita v školu, ano pa dopo ko so otroci, magari pa jedini teri, se bližnjijo, iščejo per un motivo di orgoglio, per un motivo da otroci in se terano, tako. Pa oni so bili coinvolti, to se ne.
Jo, so že njen kar je let, ki se gre, ko so bili v trg, se počel tu nareja pust, za ko mova pana ali pa kompanija, no, celo pa preganja. Ano, da su organizzala kaj mrče varatada ne, za koji mi organizzavamo te den pritvo, kakve den prit, se nabaždivamo i tako se ubabacavamo vse te stare vande, kao ator. Jaz se počel ljudi, ki so bili fez v trg, za koji so vdili gleda, no so bili vse te stare, ki so vdili, ano so nas stezali plesa, no so nas stezali tako, ano, tada to nazijelu pa ne zajte. Ma je mislim, că vse te rozajanske to je delana reč, ko ne čuva citrano bunkulo, da para je pust, că te ne mreš pa špjagava, da ko to te dela. To te para je, no mar se vzeti, se obleknujte. Jo, to ni nekar, da pa za mreš špjagava, to para je samo. Je governano, ko se revel governano, pečeno malo prit, ko je pust, tada grem governat, tada kar časa dojde bo odpusta, ker to je že den za spet governat. Ma sabato večera iščemo ne stare bragese, ne stare čirivje na paruko, no kakve stare jope, no i tako. No na doja gremo ta na goricu, gremo ste bile maškare, no te velike zvojne, ki imamo te za krave. Ano, pondijak večer gremo spet tako, če bi organizali nekar, ano ta zadnja noč bo pusta spet, ne organizavamo nekar, feste kaj nalažo all'ultimo momento. Da solo da una dve organizzamo kaj pa za te za ljudi, za koji prije to bilo tajno malo netožno, bi ta na gorici, če na nove tade, ne. Allora niente, bo že ne 6-7 let, che ne abbiamo rude kaj da fare, nur smo bili šli z naga kušeta, nur z na barelo, nur smo bili šli z na karjela, no i tako, ano letos jo vide da bomo organizati, pa za te za ljudi, da to se ne revej sa rič. Benjen te zadnje lite, to ni da pa kar ne parao gleda, ma se vide pa kar je ljudi, ki ne parao otfor, pa už oblučeni, ano ne parao plesa, ne parao se uči, ano ti vidiš da fes ne se navjava, pa te ne umijo, niente to fes lepo. Noi si andava a carnevale, io le foto giù a casa di 3-4 maschere in piazza, sì dopo c'erano quelli non vestiti, ma adesso in piazza come l'anno scorso erano state 20-30 persone vestite. Però si vedono sempre meno di quelli con le maschere di gomma, quella roba lì. Ma se manca l'anno scorso ce n'erano pochi, ma un po' di anni fa erano solo maschere di gomma in giro. Ci vuole poca teoria, come qui, ci vuole tanta pratica e poca teoria.
Ma c'è trece se se ne uče magari te stare Toyota che bila perché mle, ma c'è da ne bodo pa me pravili. Io ti si vide della pus, niente ai Giovanna, Pierinca, mica cugina, era una pietra miliare un po' a partire dagli anni 80, anni 90, non niente come tornato all'età. Teni servialo davanti prave, davanti ricicche, che a vita della pus hanno capito cosa ne spirito andare a pus, io cosa mi sono capito anche cioè vide se uccin trovavo capire che si mise da che se uomo della pus da che se c'è romunit da che za koja dela il tacco za koja dela il sacco za koja un po' il tacco in rapporto diretto senza comunicazione verbale, insomma, c'è questo travaso per questione di vicinanza, di contiguità. Ecco la trasmissione tra la generazione passata e la generazione nuova che nel scenario senza necessariamente il discorso hanno il confronto verbale. Tako se držijo tradizione delle culture minori. Ni da te messo romunit, ti to živiš da ste stari, da trovaš se naučiti, da kad se to je capito, hanno della di conseguenza. Se no c'è il distacco generazionale, hanno temerie. Quello. Taj svit sempre dio, pa comunità rosajanska sempre jala, poi se ne svita na luna, hanno pa pus di conseguenza a sempre giallo il corollario, ecco. Allora, chiamo rude, glaja rude triste, insomma, perché nel momento tu che poi c'è sempre di una svit in modo carico, preta sempre di a me le scadenze, il cambiamento era più diluito. Allora, anni 60, probabilmente per le paraie, Jude, Gleda Pusma erano più tecnici, studiosi, addetti ai lavori, di estrazione. Hanno pusa della che tra Jude e nasce, sapete, Rosajanski, scorupcio. Hanno pa za 3,76, pa 77. Ma od 78, che si spomena, sapete le paraie Jude te foreste. Tessa della lude știu dopo tresto pa magari magneza koji su bilo normalno diano tako deja strano bile ušturije vidjate I tako to baraka to ma pus na real ti judes dus na real non c'è stata l'interruzione ni da parlica ni na real za koji bil trest na real hanno dal 78 tako godin so počeli parati forest, tako so bili ljudi, ki so delali rekonstrukcijo, a dopo to počelo interesati pa kjerega, ki živi ljudi.
dopo non malo ti sempre dialo. Io del cambiamento a fine anni 90, 2000, per cui per scenario spontaneo, nel senso non era calendarizzato, ma sempre solo che dico in calendario, nel senso che proloco una dita, io puste nascita Rosajanski, poi vari soggetti istituzionali intervengono, patrocinano l'evento, viene calendarizzato, ha degli orari, hanno delle date. Ma io mi conto, sarebbe meglio schiaffo, bon, ne car deplia, ne car manifesta, ne car, ma me sono restes.